Egun ondan hori, ongi etorria, ohiko osoko bilkura honetara. Lehenengo puntura joko dugu, 2019ko, bendoren 19ko osoko bilkuraren akta onartzea labadaukio, zozer esatekorik, hau batez, onartzen dugu. Hau batez, onartzen da, bigarren punto, 2019ko irailaren 27ko osoko bilkuren akta zuzentzea. Bueno, akordioak ondo hartu ziren, baina akta egiterakoan erazkin bat esan osorik sartu. Akatze pertsona akatz bat egin zen, eta oin dagokiona da hori zuzentzea, eta akta be akordioen moduan osorik eta ondo egotea. Hau batez onartuko dugu, hau batez onartzen da. Hirugarren puntua, adinekoen Nafarroa eguneko zentroa eta Moite Etxanoko udaleko jubilatuen etxea kudeatzeko zerbitzua esleitzeko kontratazio mailak egindako proposamena onartu. Bueno, hau ongizarte batzordean aztertu zen, normalien honek joeten dira gobernu batzordetik, baina kantitate ekonomiko bat gainditzen danean, udal batak honek eman behar deu oneritzea. Inor, zozor esatekorik, bai bego. Egun ondan hori. Gu, zentzu honetan azten ditu ingo gara, egia esan ez daukagu ezer kontra, ez daukagu esleipen honen kontra ezer ez, baina beti esan dugu, eta askotan langileria batzordean eskatu dugu ez, esateko zeintzuk diren benetan udaletxarentzat lan egiten duten pertsonak, bai azpi kontratazioaren bitartez eta bai zuzenean, eta zentzu honetan esan, hori ez, beti agertu garela alde langile horiek zuzenean udaletxak bera kontratatu behar dituela azpi kontrataziorik gabe, eta hori da gure abstentzioaren motiboa, bai. Eskerrik asko, Bego. Bai alba, zure daitza? Gube bai, egunon, Begok esan dauen moduen, aztenitu egingo gara, beti eskatu izan dugulako udal zerbitzuen remunicipalizazioa, eta kasunetan, bai. Eskerrik asko. Eskerrik asko, alba, boskatu ingo dugu orduan. Bai esko botoak, ez esko botoak, abstentzioak, Laugarren puntura joko dugu, zelai eta zentroa handitzeko proiektuen obra kontratua bigarren aldaketa honetzi. Bueno, hau hirigintza batzordean aztertu zen, inoz, ozer esatekorik, bai gaizka. Bai, egunon. Bueno, labur, ja proiektu honen ganean zein dan gure ikuspundu ja ezagutzen duzu, ez gara atzera berez errepikatuko hemen, puntu honetan azten ditu ingo gara, arte mantendu duen jarrera barreinakin jarraituko dugu. Hau da, obra kontraturen bigarren moldaketa, bigarren aldaketa, honek ja suposatzen dau, ia 108 igoera, hasierako aurrekontutik, eta, bueno, espere dugu ez usteko gehiago ez egotea. Eskerrik asko, gaizka, beste donork esatekorik, boskatu ingo dugu orduan. Bai esko botoak, ez eskoak, abstentzioak, Bosgarren puntura joko dugu, Betarragan eskitoreko partzelan Urgoso kiroldegia eraikitzeko proiektu hasiera batean onartzea. Anartz, hitza emango dutxut. Hoy aprobamos el proyecto de construcción del nuevo polideportivo Urgoso en Betarragane, que supondrá la creación de un centro de referencia para la realización de deporte y actividades a cubierto en el municipio. Ubicado en el centro de Amorebieta y diseñado por arquitectas y arquitectos hornocharras, el nuevo polideportivo será un edificio multifuncional y sostenible, dotado de la tecnología más avanzada al servicio de la eficiencia energética. Edificio con calificación energética tipo A. Dispondrá de geotermia, paneles solares, energías renovables. Con un aforo máximo de 2.500 personas, las nuevas instalaciones acogerán gran variedad de actividades deportivas, así como eventos culturales y socioeconómicos como conciertos, ferias de empleo o de comercio, entre otros. Pensado y diseñado por y para los hornocharras. Desde el punto de vista deportivo, el nuevo polideportivo Urgoso permitirá a las personas usuarias disponer de instalaciones más amplias, más modernas y más sostenibles. Este nuevo equipamiento tendrá 3.574 metros cuadrados
y contará con varias canchas de baloncesto, amplias gradas con capacidad para más de 1.000 personas sentadas, varios espacios polivalentes, 9 vestuarios y varios almacenes. A través de esta actuación, el Ayuntamiento ampliará la oferta de instalaciones deportivas, culturales y de ocio en el municipio, y lo hace de la mano de clubes deportivos y asociaciones hornocharras que han colaborado intensamente en el desarrollo del proyecto final, junto con las y los redactores del proyecto y el personal técnico municipal. Hemos trabajado conjuntamente desde la adjudicación inicial del proyecto en el año 2017 hasta el proyecto final que hoy aprobamos, adecuando y encauzando el proyecto a la realidad actual y futuras necesidades. Fruto de este trabajo conjunto, los cambios más significativos desde el inicio del proceso hasta este proyecto final son: incremento de los metros cuadrados construidos del edificio en 1.374 metros cuadrados para conseguir un nuevo diseño, creando 2 nuevas canchas para entrenamientos o partidos, cada una con su zona de grada, para aumentar el número de espectadores, pasando de 500 sentados a 1.066 asientos, para aumentar la zona de vestuarios, para aumentar los espacios polivalentes e incluir vestuarios en esa zona del edificio para que así pueda funcionar de forma independiente, y para aumentar los diferentes equipamientos para los clubes y asociaciones, oficinas, almacenes, etc. Todas estas cuestiones que han surgido de la participación activa de los agentes implicados en el proyecto, junto con la subida de en torno al 15% en los costes de producción de la construcción entre el año 2017 y 2020, hacen que el presupuesto total de esta actuación haya aumentado en un 25% aproximadamente. Un proyecto que cubre con creces todas las necesidades deportivas de centros escolares, clubes y asociaciones potencialmente usuarias del mismo. Edificio con una ubicación estratégicamente estudiada en el centro del municipio, con la que evitaremos muchos desplazamientos en coche dentro del mismo, tanto entre semana en los diferentes entrenamientos como los fines de semana en días de partidos y otros posibles eventos, con lo que evitaremos gran cantidad de emisiones de CO2 a la atmósfera y contribuiremos a mejorar el cambio climático, medida en línea con la reciente aprobación de emergencia climática en este pleno. El presupuesto de la obra es de 5.564.000 euros y el plazo de ejecución será de 20 meses. Su inicio estaría previsto para el último trimestre de este año, por lo que podría estar finalizado para verano del 2022. Eskerrik asko. Eskerrik asko Anartz, bat ematek, bai Ander, zurea da hitza. Bai, aurreko puntuen moduen, egunon lehenengo eta bain, uste dugu, bai batzorde, hirigintzako batzordetan, bai osoko bilkura honetan, emon duguz proiektu honen kontrako arrazoiak. Gaur edo honetan proiektu aurkeztuten danean, ez dugu egiten proiektu honek edo aurkeztutakoa berretzi guk esaten duguna. Eta labur bildu zer esaten dugu? Azkenean 5,5 milioi euro gazteko da pabelloi baten uste dirutza potentea dela, proiektu ala ere landuta dago, hor ez dago inongo zalantzarik, baina kriston dirutza da gure ustez, batez ere, eta esan duzu, hortik aparte kontzertuak aukerak egongo direla, enplegu zelak egongo direla, ados horrek urtean, suposatuko luke 2-3 ekintza edo 4, edo agian 5, gehiago badire hobeto, baina uste dugu berdine egin ahal izango zala, eraikin hori beste funtzionalidade batzuk hartuko bazeuen. Hau da, indarra hartuko dugu eta batez ere pentsatuta dago behardan saskibaloi zera batera, saskibaloiko kantxa batera, eta egia da beharrezkoa dala, larra txiki gelditu da, eta baina guk ikusten dugu Zorrontzarrok dekogun kirol egiteko aukerak eta instalazioak ez direla nahikoak. Orduan, pentsatu indugu beti, hau era zabal batean hartu behar zala eta olako gauza bat egiterako orduan aukera hone eukitea be momentu honetan beste kirol mota batzuk
behar izan handie dekiela Zornotzan instalazioen falta gaitik. Hori esan da, eta ikusita, presupuestoa, egie da, aurrekontua €1.000.000 igondala, uste dugu igoera potentea dala, jakinda ere, eta irakurrita proiektua, orain dela 2018an eginda dagoela, eta azkenengo momentu arte hor egondala ontxe atala duzue, beha proiektua berez, bentsat ikusi dugu ze planuaren datak eta 2018ko maiatzakoak direla, hor egonda, proiektu behin egonda, eta uste dugu denbora luze pasatu dela aurkeztu arte. Esandakoak esan da, gu oneri jarraitzen dugu beste berri izanak ikusten, eta orduen jarrituko dugu ezetza boskatuten. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, Ander. Alba, zure da itxa. Bai, egunon barriro be. Joan dan azteko irigintza batzordean aurkeztu zitzaigun behin-behineko Urgoso polikiroldegiko proiektu hau. Denbora asko daroago hau lantzen egia da, eta batzordean esan genuen bezala, arkitektoen lana, lantaldeak azaldutakoa, izugarria iruditzen bazaigu ere, ez dugu uste hasieratik gauzak ondo egin direnik. Faltan bota izan dugu, eta askotan errepikatu dugu, bai osoko bilkuretan, bai batzordetan be, aurreti asko behar izanen azterketa sakon bat, batez ere, 20.000 biztanerako bidean gauzelako, eta emoten duenez, gure herria azten jarraituko duelako. Honen ondorioz, etorkizuneko erronkak aldatuz joango direla uste dugu, eta hauekin Zornotzako kirol taldeen behar izanak be. Ez dakigu etorkizunera begira, Urgoso polikiroldegi hau txiki edo handi geratuko zaigun, baina hori dana saiesteko aurretik azterketa sakon bat egitaren aldekoak ginen eta gara. Eta honegatik kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, Alba. Zer esatekorik? Bai. Ander, proiektua 2020an amaitu da. Ez da 2018an. Ez dakiz data ikusi duzu, baina ez da holan. Hori, 2020an amaitu dana. Hori gauza bat, eta oin azalduko txuet nondi datorren gauza honek. Hau zelan pentsedan eta zelan prestatu dan. Desde EAJPNV hace años que empezamos a trabajar por medio de un proceso de participación ciudadana en la que participan diferentes agentes sociales, políticos, económicos, culturales, deportivos, etcétera, en el modelo de municipio que queremos. Y dentro de estas reflexiones también abordamos de forma integral las necesidades de Morita Echano en cuanto a instalaciones deportivas, culturales, los servicios que se prestan en ellas y sus posibles ubicaciones. Diseñamos una estrategia, al igual que en otros ámbitos como la transformación urbana, y la estamos llevando a cabo. Creemos que con los proyectos que en estos momentos tenemos en marcha, un ejemplo de ello es la Música Escola, en su fase final, con la próxima construcción de Urgoso Kiroldegi en Betarragane, con la construcción de Kirolgane en Gane, que estamos abordando por fases, junto con el Polideportivo de Larrea, garantizamos las necesidades deportivas presentes y futuras de la ciudadanía. Proyectos ambiciosos y a la vez realistas. Proyectos económicamente sostenibles en el tiempo, siempre con los pies en el suelo. Como he dicho antes, trabajamos conjuntamente con los agentes implicados en los diferentes ámbitos y proyectos, desde su adjudicación inicial hasta el proyecto final, y seguiremos en esta línea. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, Nartz, bai, Ander, zure da itxa. Bakarrik gu planu batzuen datak ikusi dugu. Eta planuak batzuk, ja 2018an eginde dauzela aurkeztuzkan. Egie da, edo baliteke, agian, proiektua 2020an amaitzea, planu gehienak, behintzat data, 2018ko maiatza deukia. Hori alde batetik, eta gero, guk ez duguna konpartiduten da, zuek dekozuen estrategia. Hori argi itxi dugu, zuek dekozue iritzi bat eta uste dozue, herri hau kirolen instalazio eta alde batetik era batera joan behar dela, eta guk uste dugu beste era batera joan behar dela. Guk pentsatun dugu, gure nahi honekin, zan lur, eraikin behar zan lurre aprobetsatzea alik eta gehien, eta 3 kokapen eukin beharrean, agia kokapen bigaz, asetu Zornotzar guztiok. Gugandik, hasieratik izan zen, Gane bat izan zala leku bat, eta holan eman gendun jakitera irigintza batzordean, Gane izan zala leku bat, instalazio bai saskibaloi eta bai
hainbete kirol ekintza egiteko aukera izango zala, eta leku aproposa izango zala. Garai hartan esaiakun aparkamentu falta gaitik, ez dakiz zer, eta beste arrazoi batzu gaitik, uraren edo horreka baten zera gaitik, ezin izango zala bertan egin. Eta guntz ikusten dugu, bertan beste gauza batzu joango direla. Orduen, horre moten dugu, guri ideia txarto bideratuta ez zeuela. Eta hori, azkenean labur bilduz, zuek deko zue estrategi bat, herri honetarako, eta guk beste bat, dekogula deritzogu, beste barik. Bai, eskerrik asko, Ander, nik gauzatxu bat argitzea gaitik. Uste dut, ni alkateanaz, eta ziririk ez doztiela sartu, ez arkitektoak, ez irigintzako okeur egunien buru dauzenak. Nik proiektu hau, eta ez bukatuta, bukatzear ikusi neban 2019ko abenduan. Beraz, liteke planoak eukitea data horiek, hainbat urtean jorratzen egon dira, baina bukatu 2008ko hasieran izan da, eta nik praktikamente bukatuta abenduko 2019ko abenduan ikusi neban. Argitza iti bakarrik. Bueno, orduen, bozkatu ingo dugu? Bai, barkatu, baiezko botoak, ezezko botoak, Zigarren puntura joko dugu. Ondoren azaltzen den kontratu hori aplikatu beharreko prezioen berrikusketa honestea, hiri garbiketa zerbitzuak, hiri hondakin solidoak batu eta tratatzeko zentroa garraiatzea, estola eta saneamentu sare nagusia garbitzea eta derratizatzea, desinfektatzea eta desinsektatzea, eta fruta dendeko bilketa zerbitzua. Hau dana, jasangarritasun batzordean aztertu gendun, hau daulotu eta garbiketa kontratu honen porrogari, bakizue lehenko lege zaharrak, kontratu lege zaharrak uste ban, IPCaz urtero kontratuak berriztea, eta gaur egunin ez da posible, beraz segurazki azkenengo izango da olako bat hona dakarguna, inoz oso esatekorik, hau batez onartuko dugu orduan? Hau batez onartzen da. Zazpigarren puntuan, 2019 urterako 0,3ko soldata igoera onartzea. Dakizuenez, igaz, egon zen igoera 1,2koa, gero ekainetik aurrera 0,5koa izan zen, eta gero geratzen zen, arte bat, udaletxe askok eta askok ez dena bete, eta beste batzuk bai. Hau pertsonal batzordetik pasatu zen, ez dakiz ez dizu zer esatekorik? Bai, egun ondan hori. Azalpen txiki bat, nondik datorren, 24/2018 errege dekretu legeak, bere 3.2 artikuluan dioen moduan, 2018ko ekitaldian aurrekontuen superabit egoera badago, eta egoera badago, administrazioetan 0,3 soldata igoera onartuta legoke. Ganera esaten da, sindikatuek azbe adostuta egon behar duela, eta holan izan da, eta igoera hau ez da automatikoki egiten, baizik eta produktibitate eta efizientzia hobekuntza plan edo proiektu baten ezarketan ustartuta egon behar du. Kasu honetan eta idazkarian txostena ikusita komentatutakoa betetzen da, beste aurreko bete beharren bezala. Eta horregaitik emoten da igoera honen baiezko haure partetik. Eskerrik asko. Eskerrik asko, ez dizu zer esatekorik, hau batez onartuko dugu orduan? Hau batez. Zortzigarren puntura joko dugu, EH Bildu Zornotza taldeak aurkeztu duen mozioa 6-4 errepideko trafikoa AP Zortzira bideratzea premiatu Bizkaiko Foru Aldundira. Ander, zure daitza. Azkenean gu sinatuta dagoa, mozio hau San Antonio, Berna eta inguruko jenteak azkenean bultzatuta, batez ere San Antonio inguruko jenteak bultzatuta dala. Esan behar dugu buai, bozelamale batzordean komentatu egin gendun moduen, antzerako mozio bat aurkeztu gendule, aurkeztu zala, AP Zortzi doanen arire,
orain dela 2 urte gutxi gora bera. Eta, bueno, guk hemen ñabardura bat bakarrik jarri gura dugu. Guk hemen lusatu egiten dugu, edo, bueno, herritarrekin batera parkatu, herritarri lusatu egiten dabe, azkenean autopista eskumena diputazioen eskuetan dago, Bizkaiko diputazioen, eta behintzat eurei eta behintzat diputazioak alik eta azkarren konponbidea bilatzea NS3 jasatzen duen trafiko egoerari eta batez ere hori zelako kalteak sortzen dutzen bertan edo inguruan bizi diren jendearengan, ezta? Eta hori da, gutxi gora bera honen arrazoia. Eta espero dugu gehiago olakorik ez ekartzea. Al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, los vecinos de Amorebieta Chano que vivimos en las márgenes de la carretera N634 presentamos para su discusión la siguiente moción. La carretera N634 soporta un desmesurado tráfico, 24.000 vehículos, según el último aforamiento de la Diputación Foral de Vizcaya, lo que la sitúa como la carretera de mayor densidad de tráfico de Vizcaya y, por ende, la de mayor siniestralidad en este territorio, como reconoce el Departamento de Interior del Gobierno Vasco y como nosotros mismos, desgraciadamente, podemos constatar. Ñabardura txiki bat hemen martitzen honetan, aste honetan beste istripu bat egonda, kriston karabanak eta zauritu batzuk sortuz, ez da. Orden, ia astero dauen arazo bat dala. Las nefastas condiciones de esta vía, impropias de la Vizcaya del siglo XXI, inciden muy negativamente en nuestra calidad de vida. Debido a los elevados niveles sonoros, tanto de día como de noche, contaminación y peligrosidad para la movilidad peatonal, generando serios problemas en nuestra salud, la degradación de nuestro entorno, propiedades y el aislamiento de nuestras relaciones vecinales. Por todo ello, se eleva al Pleno para su consideración el siguiente acuerdo. Se inste a la Diputación Foral de Vizcaya a resolver este serio problema de manera inmediata, trasladando el tráfico de esta carretera a la AP8, que con 31.000 vehículos día para 3 carriles por sentido está infrautilizada y amortizada hace ya 17 años. Velaríamos por la seguridad y la vida de las personas que ahora se ven obligadas a circular por la tercermundista N634. Eskerrik asko, Ander, nonok zuzer esatekorik, Albak ez, Alicia zuzer esatekorik. Gero boskatuko da hau, ezta? Vale, bueno, gero, vale. Egunon, desde el Partido Socialista compartimos que la N634 soporta un elevado número de vehículos. En diciembre del 2017 se debatieron 2 mociones relativas a la liberación del AP8 y esta de hoy al final pide exactamente lo mismo. El Partido Socialista se opuso entonces y lo volverá a hacer hoy. La mayoría de los vehículos pasarían a la autopista, con lo cual colapsaría, como pasa actualmente en muchos momentos en la AP1 Burgos-Armiñón, recientemente liberalizada. Los peajes existen para pagar el mantenimiento de las vías y tiene que ser pagado por quienes los utilizan. No podemos ni debemos privilegiar a los usuarios de los coches. Tenemos y disfrutamos de un transporte público muy aceptable y, en el caso del tren, nada contaminante. Este ayuntamiento, todos lo conocemos, está en contacto con la Diputación para solucionar los problemas de la N634 y, de hecho, conocemos las actuaciones que se harán en el futuro. Eskerrik asko. Bueno, egunon, danori. Nik uste dut, mozio honek lekua batzar nagusietan daukala, eta ez hemen. Eta kuriosoa da, EH Bilduk batzar nagusietan beste ikuspuntu bat ekitea. Eta nik bat egiten dut, EH Bilduk dekoan ikuspuntua batzar nagusietan, eta baita Gipuzkoan kudeatzen egon zanean foraldundize, ez zeuen kendu peajerik egin zeuena, eta ideia bikaina euki zeuen tarifa plana EH Bilduk sortu eban. Eta al César, lo que es del César. Gero, berandu hau, Bizkaitarrok lortu genduen hau. Eta gainera, gaur egunean, EH Bilduk batzar nagusietan AP78B tarifa plana hortan sartzeko borrokan dabil. Eta ni neu pertsonalki ikusten dut Bizkaitar guztiontzako irten bide ona dela. Berazen nazten entreko bidezari buruz, baina bai Zornotzako herritarrak 6-4 inguruan, nia segun diren bakoitzean, edo sortu dizen arazoak
konponbidea emoteko egin dugu zanak. 2017an, Arriandi eta Bernen arteko tartean, Foru Aldundiak 2,8 milioiko inbertsioa egin zuen, han loturak nabarmen hobetu diez, Arzenape bai, eta nahiko txukun geratu zen atal hori. Obraren ondorioz, Bernabeitiko auzokideak ezin egona handia eukiebien. Eta haren ezin egona konpontzeko berriro Foru Aldundia adostuta lortu gendun Berna eta Eubako tartearen obra egitea eta Bernabeitiko auzokideen arazoari konponbide egitea, Agriako rotondarekin, eta horretaz aparte obra horregaz lortu dugu beste puntu bat oso arriskutsua zena, zela Zaratxuko sarrera eta irteera, hainbat istripu makal egon dizena, gaur egunien sarrera bat, bere karriagaz eta bere bizibilitate guztiaz egiteko. Eta gaur, plazaratu aldot, 2008an, udazkenean, Euba eta Ibarra tarteko errepidea hobetuko dela. Foru Aldundiarekin adostu dugu eta bere konpromisoa atera dugu, udazkenean hasiko da labor hori, Euban hasiko da, Euban kurba bat oso arriskutsua da, Tetuaneko kurba, hori hobetuko da, San Antonion errotonda egingo da, hango sarrerak eta irteerak hobetzeko eta segurtasuna handiagoz egiteko, Arzenak eta Zubieta industrial gunean, karriak luzatu egingo dira, badakigu Zubietako irteeran, karria nahiko motza da, eta askotan altzazkoak egiten direla, beraz, printzipioz hobetu egingo da, eta azkenengoz, San Antonio hainbeste ezin egon sortu duen egorari konponbidea emoteko konpromisoa hartu dugu. Hau da, oinezkoen segurtasuna bermatu eta irisgarritasuna bai. Beraz, kopurua 6,5 milioi euro inbertituko du obra hontan Bizkaiko Foru Aldundiak eta Zornotzako udalak, San Antonioko herritarekin konpromiso hartu zuen bezala bai, 200 milioi euroko inbertsioa egingo du. Hango espaloiak eta Amoritetxanoko udala finantzatzeko. Hori da gaur plazaratu aldo dana eta humiltasunez lortu duguna. Itxander. Bueno, ni tarifaren arira bakarrik, ez dakit, gogoeta bat. Azkenean badago aukera bat eta ontze ere Bizkaitarrok badaukagu aukera bat IATaren bidez tarifa plana bat eukiteko, 30 eurokoa, baina aprobet ikusteko eta perspektiba ikusteko. Zenbat dagozan Bizkaian eta eskualdeka oso esanguratsua da benetan nortzuk ari garen ordainduten autopista hori jakiteko. Adibidez, Bilbo baten, ia 350.000 pertsona diran leku baten, 5.000 inguru IAT dagoz. Arratian, kopurua desente gitxiago izan da, Durangaldera ikusita zera, kopurun nahiko majo bat ikusten da. 2.200 inguru IAT dagoz. Hau da, arratiarrak, behar izan ikusten dabe hori ebaltzeko. Beste eskualde batzu mungia inguruen 500 bat. Eta Durangaldean 6.200 IAT dagoz. Hori ikusten da, benetan tarifa planak hori nortzuk ordaintzen ari garen Bizkaia guztie ikusita. Azkenean ordaintzen dugunok, batez ere Durangaldekoa gara. Ze bestela, hori ikusten da, kopuru horrekin ikusten da benetan nortzuk ari garen AP8aren mantenimentu hori ordaintzen. Bai, hori ikusita gauza guztie dagoz begiratuteko bide askarren inguruen. Eta aukera guztia dagoz zabalik. Ni bakarrik esaten dut, hor, guk zera diputazioari luzatu egiten dugu, hor, hemen gauzen zera partidu politiko guztia gagoz, eta eurek benetan borondate aukitea
oneri irtenbide bat emoteko batez ere N634 pasatzen den trafiko guzti hori gitxienez alik eta gehien bideratzea autopistara. Beste barik. Nik gauza pare bate, datuak kuarentenan jartzen dudaz, eman duzu zen datuak, kuarentenan jartzen dudaz. Ez daute esan gure ez dieselaiak, esan du kuarentenan, kontuz. Ez duko zerikusirik batak besteagaz. Baina datu argi bat da, AP8an batzen den 160 Bizkaitarrak ez dara ordaintzen, kanpoti datozenak ordaintzen dela. Hori datua be kontutan eduki behar da. Bestetik, esan dugun moduan, uste dut irtenbide bat topa dugula San Antonioan egondan arazoari, eta uste dut guk jarraitu behar dugula gure herritarri konponbideak topetan, beste barik. Bai, Alba? En la moción que presentan las vecinas de San Antonio a través de H. Bildu, lo que se pide es, pues eso, ¿no? Un mayor nivel de seguridad, una alternativa de seguridad a los vecinos y a las vecinas. Estamos de acuerdo con la moción, no podía ser de otra manera, pero tampoco las soluciones que se plantean, que me imagino que se han acordado desde la Diputación, pues son una alternativa de solución, ¿no? También como otra cualquiera. Entonces, bueno, pues nos mostramos tanto de acuerdo con la reivindicación misma de las vecinas, que es mayor seguridad en ese punto y punto. Bai, eskerrik asko. Boskatu ingo dugu orduan? Venga, boskatu ingo dugu. Bai esko botoak, ez esko botoak, Bueno, plenoko bigarren atalera pasako gara orduan, eta eskontza zibiak egiteko alkatearen eskumena eskuordetzeko izana, laugarren alkatearen dekretuak urrengoa dio. Tokia araubidearen oinarriak arautzen dituen legearen 21 eta 3. artikuloi, eta udal araudi organikoen 76 artikulu lotuta. Kode zibilaren 51 artikuluak eta tokiera kundeen antolaketa jarduera eta erregimen juridikori buruzko arauaren 44 artikuluak ematen dizkidaten eskuduntzez baliaturik, ondorengo erabaki hartu dut. Alba Gutierrez Gómez, Amoretetxano udaleko zinegotxe handearen esku ustea jarraian adierazten den eskontzeko almena. Ander Bilbao Esnal eta Ebila Francisca de Andrade Rocha jaun Andrean arteko eskontza. Eskontza bera urtarrian 11 izan zen, eguerdiko 12etan udaletxeko ospakizunen gela. Bigarren puntua da, momentu enten ari garen naiken, udalbatxari berre ematea, eta hirugarrena erabakia Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratuko dela. Vale. Orain idazkariari emango dautxatitza, zure daitza. Bai, deklarazio bat sartu nahi dozue gai zerrendan, ezta? Beraz ez dagoen sartuta, bai urgentzia justifikatu egin behar da eta bozkatu egin behar da. Beraz, urgentziak aurrera ataratzeko erabateko gehiengoa behar da araudi organikoaren 16. artikuluaren arabera. Urgentzia bozkatuko dugu, beraz. Bai, esko botoak? Oso ondo. Alba, zure daitza. Egunon Barriro be. No sé si hace falta mucho contextualizar esto. Hace como unos 3 años trajimos una moción también que se convirtió en declaración institucional sobre la situación de Palestina, y es triste que otra vez tengamos que traer una propuesta de este tipo. Esta vez se debe a que el 28 de enero Donald Trump y Benjamin Netanyahu han firmado lo que Trump ha llamado el acuerdo del siglo, que no viene a ser más que un plan sobre Palestina que no se ha negociado ni con la oposición israelí ni, por supuesto, con el gobierno palestino. Con este plan, Donald Trump dice buscar una resolución de una vez por todas al conflicto en Palestina, con un acuerdo que, como os decía, solo ha negociado con el gobierno de Netanyahu, sin contar con parte de la oposición ni el gobierno palestino. El llamado conflicto en Palestina es en realidad uno de los procesos de colonización más largos de la historia moderna, que comienza con la llamada Nakba, la catástrofe palestina. Durante décadas, Israel ha expropiado al pueblo palestino de sus tierras, de sus casas, de sus recursos naturales y de sus derechos más básicos y fundamentales. Ha construido muros que separan la población palestina, físicos como el de Cisjordania o legales como aquel que impide a millones de personas palestinas refugiadas regresar a sus hogares.
En Gaza, la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, la vida diaria es una lucha por la supervivencia y la propia ONU advirtió que la vida era insostenible en dicha región. 70 años después de la Nakba, de aquel desastre, de la persecución y de la limpieza étnica llevada a cabo por Israel, 50 años después de la ocupación militar de Gaza, Cisjordania y Jerusalén, el drama palestino sigue sin resolverse. Más de 5 millones de refugiadas palestinas se ven obligadas a vivir en Jordania, en Siria, en Irak, en Líbano o dispersos por el mundo. Unos refugiados que tienen el derecho de retornar a sus casas, a sus poblaciones, que no tienen, perdón. Más de 6 millones palestinos llenan las cárceles israelíes y en una situación única en el mundo, la cuarta parte de la población palestina ha sido detenida o encarcelada en algún momento por las fuerzas de ocupación israelíes, en buena parte sin consideración alguna y en cada vez más casos tratándose de menores de edad. En las últimas semanas, y con motivo de que se acerca la conmemoración de la Nakba, las palestinas de la Franja de Gaza marchan por su derecho a retornar a su tierra. La marcha lleva el nombre de la Gran Marcha del Retorno y lleva celebrándose desde el 30 de marzo. Tiene que ver con el 70 aniversario de la Nakba. Del mismo modo, las palestinas de Cisjordania, además de participar en la Gran Marcha del Retorno, están estos días, lógicamente, manifestándose en Jerusalén contra la decisión de traslado de la Embajada norteamericana de Israel a Jerusalén. Es por este motivo que presentamos la siguiente propuesta de declaración institucional. 1. Denunciamos el acuerdo firmado unilateralmente por el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Israel, que afecta a un tercer Estado y vulnera las distintas resoluciones de la ONU. 2. Condenamos la grave vulneración de derechos humanos que está cometiendo el gobierno sionista de Israel sobre la población palestina. 3. Denunciamos la ocupación, el colonialismo y el apartheid israelí. 4. Defendemos, en base a la resolución 194 de la ONU, el derecho de las palestinas refugiadas al retorno a su tierra. 5. Instamos al Gobierno del Estado a defender en los diferentes foros internacionales el cumplimiento por todas las partes de las resoluciones de las Naciones Unidas. 6. Instamos al Gobierno del Estado al reconocimiento del Estado palestino como el Estado del pleno derecho. Eskerrik asko, Alba. Bat ematek zuzer esatekorik, orogarren puntura joko dugu, eskariak eta galderak, bat ematek zuzer esatekorik. Bueno, banik irakurri egingo dut, bozera maiek adostu dugun testotxu eta txoko grebarik inguruan. Bale? Amoit Etxanoko udalean ordezkaritza duten alderdi politikoek erabateko errespetua adierazten diete atzo, iako eta mar, greba egin zuten langile guztiei. Halaber, solidaritatea eta errespetua erakutsi nahi die lanera etorri ziren guztiei. Zenbaiten jarrera bortitze eta iztulitsua jasan behar izan zuten eta. Bukatuzat, emoten dut udalbatza. Bale?